Muraho ibihe byiza kuri mwe mwese mukurikira ikiganiro inkuru y'ibinyamakuru kuri Matabaro Empire. Chuck Norris yapfuye. Oya, ariko harubanza nanjye nabi. Reka tubigendemo gake. Niba ukoresha imbuga nkoranyambaga ahari bisi bishya amatwi yawe. Carlos Ray wamamaye muri sinema by'umwihariko muri filime nka Chuck Norris yapfuye afite imyaka 86 nk'uko umuryango wabitangaje kuri wa 20 Werurwe 2026. Reka dukomeze kumwifuriza uruko ridashira mu bundi buzima agiyemo nk'uko benshi tubyizera. Dukomeje reka ducukumbire bimwe mu by'ingenzi byaranze uyu mugabo mu buzima bwe ndetse n'ibindi mwifuza kumenya ku rupfu rwe. Naho nge ndi Steven ST20 akaba ari nanjye bageze ikiganiro mu binyamakuru kuri Matabaro Empire. Bye guys. Nongeye kuba ikaze mu kiganiro mu binyamakuru. Carlos Norris yavutse kwa 10 Werurwe 1940 muri Riyadh, Oklahoma, USA muri Amerika. Uyu mugabo w'ikimenya bose yitabye Imana kuri wa 19 Werurwe 2026 yujuje imyaka 86. Uyu mukinnyi w'ikirangirire mu mafilime agiye atandukanye kandi akaba n'umwanditsi ndetse n'umutoza w'imikino ngororamubiri. Nk'aho bidahagije yanakoze mu nzego za gisirikare muri ESE muri Amerika muri Air Force guhera mu 1958 kugeza muri 1962. Amwe mu mafilime yamenyekanyemo kandi utazigera tumwibagirwamo harimo yitwa Workers, Texas Ranger, Delta Force, Missing in Action n'izindi. Yashinze uburyo bwe bw'imyitozo ngororamubiri cyangwa se nushaka yite imyitozo y'imikino njyarugamba ayita Chan-Kuk-Do ibinyuze mu guhuza karate, taekwondo, judo n'izindi. Chuck Norris yabaye ikimenya bose ku mbuga nkoranyambaga kubera imvugo z'urwenya zigaragaza ubutwari bwe budasanzwe. Nk'urugero, Chuck Norris doesn't do push-ups, he pushed the ass down. Niba ubyumvise neza ukibyumva ushobora gukeka ko uyu mugabo yari umwiyemezi. Ubundi push-up ku bantu babizi neza ni pompage, ibi byo gushinga ibipfunsi hasi ubundi ukajya umanuka uzamuka. Ibi ngibi yabikora abasa nk'ari gusunika isi cyangwa sunika ubutaka. Mbega umugabo. Yewe reka dukomeze. Uyu musaza by'umwihariko yamenyekanye mu filime ya Delta Force. Iyi filime ikaba yarasohotse mu 1986, hakaba n'iyitwa Missing in Action. Iyi ikaba filime yasohotse mu 1984, hakaba yitwa Invasion USA yasohotse mu 1985 n'izindi nyinshi twarondoye benshi turazizi. Inkuru y'urupfu rwa Chuck Norris yatangajwe n'abo muryango we babinyujije ku mbuga nkoranyambaga, bakaba bemeje ko uyu mukinnyi wa filime yapfuye mu gitondo cyo kuwa 19 Werurwe muri uyu mwaka. Mu butumwa umuryango we yatambukije ku mbuga nkoranyambaga abagize bati imitima yacu yuzuye agahinda kuko bamenyesha ko Chuck Norris yitabye Imana mu buryo butunguranye ejo mu gitondo. Nubwo amakuru y'urupfu rwe twifuza ko yaguma ari ibanga ry'umuryango, turabamenyesha ko kugeza ku mwaka wa nyuma yarakikijwe n'abo mu muryango we kandi yatashye mu mahoro rwose. Bakomeje bagaragaza Chuck Norris nk'umukinnyi w'imikino njyarugamba wari kimenya bose ku isi. By'umwihariko akaba yaramenyekanye cyane muri sinema mu gihe abo mu muryango we bamufataga nk'intwari yawitangiye. Bagaragaje ko nubwo yitabye Imana bishimira ko yabayeho ubuzima bufite ukwizera, intego n'ubwitange yaba mu kazi ke, by'umwihariko bakishimira ko yakundishije abatari bake sinema. Abo muryango wa Chuck Norris bagaragaje ko nubwo imitima yabo yashenguwe n'urupfu rw'uyu musaza ariko bakaba bishimiye bikomeye ubuzima yabayeho n'ibihe byiza bagiranye. Ni umuryango washimiye inkunga y'amasengesho n'ubutumwa bohererejwe ubwo bari bamenye ko uyu musaza yari ajyanywe mu bitaro. Mu butumwa bwabo umuryango wa Chuck Norris wasabye ko bahabwa umutuzo mu bihe bari mu byo gutegura uko uyu mukinnyi wa filime yaherekezwa mu cyubahiro. Chuck Norris yamamaye cyane nk'umukinnyi wa sinema ukomeye ku isi. Chuck Norris yapfuye afite imyaka 86. Hari kino kiganiro kuko abenshi twuzuye agahinda n'inimba kubw'uyu mukinnyi. Amunyemerera aha ngaha tugisoreza aha ngaha tuzagaruke tuganira ku bindi biganiro bitandukanye aho njye wakibagezagaho na Steven ST20. Iyi ni Matabaro Empire, ikindi kiganiro inkuru mu binyamakuru. Tuzasubira.